territorio me Lira District. Ame ini bini tere court teloi ano miri chola million pira bomwen we abore. Enti yonge ini bini tore te dok ping ite kwayo kisha. Ana ngi pange kai kare me court. Ana ngi chon, ngi background ni, ngi family ni. Peno bino konya. Kere me ya yom chun ana tuwe. Yen kano pero mo cholo chene ni no mira tuwe. Uniti uteno dikere tehere ni. Adan tehere ni duch obere jo achwaha. Dong pikisha me yini kwao. An kere timma otimi kisha. Otimi kisha yen ngeo ni yin no jotia tikera tiya. Dong akwaye ni pe me dog joti keri. Mario akwaye ni tichi ayartiyo. Yen gini temo ni umi dog cheno ko man mi riem jo wore ni. Alla goda ngo ba mi teho. Yen cha ko ne job ni buri. Eta la go ba na mi teho. Apoy mate. Mara poy meti makisha. O chalo kino tenere. Mati teni kita meko bukere. Ando nuarwenyo kwa politics. Yo warabora na dong chien. Nia dong pay party structure. Pen jamel longa mete temere. Pe chen nungu report. Wot toro ki ken na meja wot ke kano rando pa no report. So pimana da kwe kita meti makere kisha. Initika achara lobuon komme district. Tikara chekede alok PNRM Lira District. Ate kwa iwa chalu unutela. Neko buni. Gugu anuni line. Wa wot kita yamatia wot ke. Hoi matek. Wa mirmigu. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.